Pozdrav momci! S ova se Cvijato, denski snijame Let's Play na New City. Konačno po toliko vreme. Bileki smo prezahvatili, nemam vreme da snimam, se izvinujem. Tako da evo najdem slobodno vreme pa evo da snimam jedno klipče za vam ne Amnin 3. Tako da svega ideme da pomagame malce iz Afrika 250, ne ušte 250, znači su me ne 53, Afrika smetaš, Winston, odgovorio su me ne 250. Znači vi sad pomagame malce. Klik. Pozdrav do John Montana. Ejte, pozdrav do njega. Op, kaj došao sam lekarski. Znači, ne treba ovako da vi vozite lekarskite, od drugi nekoj sigurno prodava mlijeko. Evo kaznula me za mrga. Od ti je malo udenil. Znači, posle dolgo vreme već snimam jedno klipče, tako da se izvijem što ne možem da snimam. Sam zafaten sa školo, sa jedno sa drugo, tako da hoć imam ovakav vreme. Tje snimam. Pa evo se malce te pomogni me. Na pomoć reportke ove malce. Kje vidi me nešto ako ima za kaznuvanje. Dobro, ovisi o barak Winston, tako da ja se ne odam tamo. Da me tapate ti rezam kada sam navodio. Eto ovo, dogledao ja. Ti si osreda tamo. Tamo uzomoski, ovo je GM. Kaj mada. Da, pozadi mada. Ore, ma jaka vožnja onaj. Što ti? Nikoj da mi give gun. Sa gasenjem. Op, za... Ja, okej. Ne znam koji beše to gasenje.
ne znam. Eto. Da, 42. Znači mu dalo na gama točno povara, pošto 2 pati sakao. Sjela na nekoj, ako imate pomogli mi, ako nema, samo takajte da snimam jedno klipče. Doma. Ajde vidim me. 91. Zašao doma. Jesi. Zašto doma? Eto, tako sve danas stoji. Čekam da gledam lekarstvo da... Rotoc nam takav. Tu kada je rotoc nam. Koji da se kupuje kola? Ne znam to ja stavim. Plus, dobro. Evo sad će vidite admin, sada sam ja samo imam -2 reputacije, to nema vrska. Reputacijite, nema veze su reputacijite. Samo da znate, evo da sam admin 3. Ona bila je admin 1. Tako da, eto, i Johnny Alemdar isto taka je admin 1. Don Makedan. Nema veze. Tako da, eto, vi kažem da sam admin 3. Imam -2 reputaciji. Meski si vratam tije reputacite, nema veze to. Evo ime što sako ovaj. Da vidimo ovaj što saka. Znači početnik je to ušte, ne znam ni vozač kako se kupuje, ništa. Dobro, to je 6. level.
Dobro, sad evo. Da vidimo. Dobro, rapa je tu. Znači, nekoš report može da je lažan. Onako, na primjer, prije ova spora, to si AFK, znači, ne znam zašto tako pratim, nema veze. Dobro, za mene je doma. Ajmo malo početnik. Nekada su... Znači, čekajte mi, zaboravim muzikata da se isključim. Soundot, tako da, evo se će biti po ovo. To je naravno, ne, temika, može to pa da naravno, dobro, početnik je sigurno, ne znam, če si izvinjam sounda nego imaš isključen onoma, nema veze s... Eto sad je isključen, tako da. Sredeno, koji beš ovaj, 216, dobro. Op, vlezam. Znači, policaj delo, da kako bo, doma. Da vidi me. Vidi me. Kaj doma. Dobro, nemaš doma na... Znači, sada ide i pozdravim svi te Game Master što se i admins. Tijekom privršamo ovo video, znači... Dok koji se dopada, like, subscribe. O, drugo ne znam, to bi bilo to za ovo video, pa se gledame u naredno video. Ćao dečki.